te reihi kotahirau mā rima tēnei. Ngā tama I raro iho I te tekauma ono te pakeke, W6 500 metre, heat 8 of 10. Kua rewa te haki waru, te haki whiro. Haki waru! Au we. Haki whiro e te whānau. Kua moata toku oho I te ata nei. Black flag. Is that 9? 9 flag? Ai, 9 flag tērā. Kua rewa te haki kākāriki. Zoomy ana I te ara tuarua Waiheke High School. Ara tuatahi tērā Onewhero Area School. Pai, coming into their long now in lane 1. We have in lane 2 and 3. Waiheke me te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, pakanga ana. Still anyone's game at this point. Or race, I should say. Kare kore whakarite ana ngā kaiurungi. Kia whakakatau te noho te waka. So they have heaps of room to angle into the turn. We have Hoani Waititi pā. Onewhero rānei. Ara tua rua. Waiheke High School. Waiheke. Beautiful e te whānau. Ki te hoki ana, he paku haupā taha. Ngare kāre hea ha tērā ki a rātau. Ki te ara tuarua Waiheke High School leading out. Ki te ara tuatoru, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Ki te ara tuarima ko Napier Boys High School. Pūkere ana. Ko te rongo I te haruru o ngā whānau, I kua nei. First over the finish line, ara tuarua Waiheke High School. Following them, ko te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Anei Waiheke. Skinners te ingoa tō rātou kapa. Tērā pēr nā ngā kahuringa. Whakanui me he whiringa toa. Ka kore e whai wāhi ki ngā whiringa toa I tēnei tau. Nā te āhuatanga o te huarere. Ka roha hoki. Puku mahi ana I te kei o te waka. Kare kore roa rātau e whakangungu ana. Ka hia marama. Ka hia haora I te wai. Koe anei ngā whakaputanga mō te reihi kotahirau Mārima. In first place, Waiheke High in lane 2. In lane 3, in second place, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. And in third place, Kirikiriroa.